Ogwo bwakagambe baija kumujanjaba, there is no problem. Thank you Katumwa, ngalulirayo abaana bano bagarukeyo nuko ebyo tugenda omumaiso. Abokuba lwe tutakusobola akora bali hano ndi yendongo y'okura DJ n'ateera egyo. So DJ will request you play music and then we go back. Abasemererwa tukusakuteera mu bukaro obwo abaana bano yengeso kanda maka agagira agaba n'obuntu kandi mugurusi omulinga abaana bange bangambira okuzoka oli muntu mulungi murungi muno oli mulungi muno nikotata mugurusi abo kanindura bagenzere kabihi kutera nga tukorora lya kelapi ape ukora bagenze ati mugurusi nikotata mugurusi nja kusaba tutakagire hara tubanze tunywane kandi iki kanikiki mutima abo kuba meza aho harwe biroho hano nkimanyire kimu yego tata bataka baire kubikwata kwata yego tata Katumwa aija kunetera obuyo bwange kikwika atobwara bundetere kindagamba nayo nikyokole kuondera wangu kandi mugurusi tata mugurusi era bola abantu banywanaka neira I have to praise. I have to say thank you. Can you bless me now for yourself? Thank you. I will yes, I'm waiting for you. Yes, I'm waiting for you. Kanjomba itakuonde. Okoka begiki orakora nichonkole. So the Mugurusi is trying to welcome us. Mugurusi hata Mugurusi otaranga rukire kunu akiri wo manyero rujungunyo rukanyebe kandi hari tuli haro abasomere bayingi family ne yegesa abantu abana basomere tuli nabo abadakitari nibo babandize of course enono rundi obu emitwalize ya bunyoro tinkusobora kubaza nayo takanywa ine ikuyika buhika abo kuba mu kuzoka bali banywani muri banywani tuli bantu barungi tulina kunywana nikyo kurora omu abadakitari yego tata mugurusi nandetero buyo buno nkobwira neira nkobwira kamukatwalire mugurusi oli otafaayo take one of the other side to him mugurusi tata mugurusi bale muno bale nja kusaba mugurusi ko huye yego imana akoranta mugurusi yego tata iwe kutako wangu mugurusi ile mu wako yo yabigisanso no genda ho pora ekitugi akimaliya yo kimu kyonka tugiya kuteka utito mugurusi eira abantu banywanaga yego tata mugurusi obwire okumanyo basalira ogwo muka wire wakati obwire kwa wakati omugurusi ona ino bwangu akayaka fundu kuira kangenta kakayihireo ati wankumperenga ambiso ngina briefly ogya kutugambira kiki kibakoraka eira You are watching BGPTV, the Father's Heart.
engalo ezo za kuno ito tutero mu ngalo abaana babaire baitu bali ogwabu gwokurora burora kurora buroro bara karoro bara abasimbire mugurusi tukwatira nini kiya kitu kwa tutera mu ngaro kando bagambege bazikurashinge babikurashinge kaleka bananke crushing doesn't take a lot of time you crush immediately and then you but we are now here kendizoka ka speed mugurusi tata mugurusi abana bana mugurusi bali bamu abana abayikara aheru ego bakuni abantu ba America bano oli ayikara China bona ona ikara UK ego iwe kunu manyali bakutuyirukyanga bakambe tukuyiruka Ukraine irash arona bakabalagala I mean this guy niyo nakakuli ego tata mugurusi ati nyowe yuva manyiru utabana bange mu Israel misanirize mugurusi ize kuisanirize kwa misanirize kwa aleka tugende tata mugurusi atimba ininki abaza balizewo wa China wa UK wa Ukraine ono Italy ati haruho mu Germany kurora nkwaire gabana bobono kwenda mu wanka lero no hey nyowe kwenda mu wakagadi hata wakagadi munu tarumu nyo wakagadi wa hati bana bange babampere ngambiso engambise enderinka babampere ngambiso muramukie abagenyi abo baramukie abagenyi mpera babra another mic muinayi babra inayi kale ati babra ndamukiza abagenyi abo mwebale kuija basebo kusanga mama musibire mutabasebo undi mukulike nkonge na mabale ukira no kuyiguruka zona tiziturozeho mwebale kuija banyabo abanyabo tibayizirege basibire batahali bali ku bagarukire bakulike nkonge na mabale nabo tibakatuti baziroze onge obwana buli kurungi cha mwebale kunyirira nenye mwebale kuija Italy na Germany ho na ho takaitu mugurusi tata mugurusi oborano gamba abana bange bakunyirira kugambirege family neza arabaju baitumbo ine nayo olesera abasaija wewe nankanye nazo olesere emini breeding nazo ego basaija nivo American height ati mugurusi ego tata mugurusi abana bange bamazire kubaramukia ego tata nja kusaba mbagambe bagarukeyo kwa tata mugurusi banzoleke oinekyo gam nyikiriza nabo nyongere mbasimi tutuzito tukusima buli kikaizire okuzoko izire nyizireke hanu nyizireke kagadi nyesibikire hati lekasa batabani bange wewe batabani bange nanyi munkonyere mugende muramuka baire ninga abamugurusi enkora yabonye ututimanyire kale baire ndingire ndole atabani bana bange mbahereze avuge bisembe ebyo kandi mugurusi tata mugurusi omwaitu hano ego tata bana bange kandi babayimuke ahembo muro omwaitu hano ateza amaju ego nuko bana bange muteza amaju abana bawe bano emwaitu tutema mijagara okaguko kagadi wewe amazjo bana bange mugaruke hansi omuhango bwaitu bwa bunyoro basigazi muteza amaju tujagarara hamusaija abakazi baisa no muro botakutereza amaju tigwaka mpaka goina kuwaka DJ yongera mu music turole hansi
ati bali hansi batyo ego tata mugurusi nkiriza mugurusi ego tata mbasabe bahereza abana bange ego ebyawe byobahayirege amina nisengarezo obarabara nja kurore kintu mwe bali kuba kwase wemere ni mubayimukiya gadi music negenda go maiso up Thank you. Before you go, mutakagenzere mwemerao. Don't run away. Why are you running away from those women? You have been sent to greet my daughters. All of you above 18. Mukono mukoti. Obe munako kuhereza abana bange. Batarugira obusa. Mukono mukoti. Amina. Nibo bugalo bwokura obo. Baba hene namba. Mukono mukoti. Egiye namba ebyo byaho. Ngo bakumanya. Enamba ninyo mukumanya omulaze enda muzitwale. Kale mubaherezo bugalo ni bagarukayo. Mwebale. Karumena kurumbi. Omugalo. Omukwano gwa Yesu mazima gwasukira wakaina manya and really love me like Jesus Christ to me wakaina manya and really love me more than Jesus wakaina manya and really more than Jesus son of God sasite nebabana fatu musinza gatumwebaza tujita kubera amazina basoya Mugurusi Tata mugurusi abana bange bamazire kuramukya ego tata mugurusi katuratondole nkuku nakuba mugurusi ogambe goso madini mugurusi ndi musajja mukristayo osoma obukristayo osoma dini ya bakristayo ego tata yona sokura bokubogambirege oyiziroli wa mani baitu wewe olesere ebisigazi Mboinaho bungambire buli muntu agende mu koti busayire yo manya 10 manya 2 kandi obununkyali nizengaro kuura kumwe ati kanje mbakabule muraro mali kasati bako bihura ba uzirege twesibikire kiyasojo kale kasita banditi babihulire yona ekandike yondole omusajja yamizirwa enchuo tusobola kuba tuli hano tuli mu kidiba mwezile kutumira ango tata rundi mugurusi nkutize nyowe ano ntizo yaki oli womulembe guno ndi womulembe yona eyokubanza otyo otandikira abo 8 yona yokubanza otandikire hamnana agambira ati yagamba ati toizirege na pastor nkutizi kulibo bamukaguza bati bamuhabuza noha atuletire akabi kano oha ayatuletera akabi kano abasajja nkuru abasajja muizire iwe okora omulimo ki okora mulimo kiwe noruga nkaha murugira haka mwaturumu olwihanga ki muri bayanga ki abantu ekara nabo nibaha omuli abo ize nabo niboha yagamba zile so they asked yes who are they that you have come with? Where do you come from? Where have they come from? What do you do? What do they do? Which country do you stay? For a living. Mwaruga Kenya, mwaruga Nigeria. Ebihabuze ebyo bibagambira simple.
abana bange kanya baleeta inyo buba kuija nka mugorosi nikunkwenda okola otyo oba amara tulwaleki kweyongerayo taata mugorosi tosomesenge ko bonetira abana kuja kundamukira kiwa kandi oyigire kukaguza you are right to ask where I have come from and who I am. Tata mgurusi okuho nataka bali nokuikayo You are watching BGPTV, the Father's Heart. Haya basi. Haya basi. Dani
DJ webale obugalo akalulu mwebale mwana wange webale kujja mbaire nyahava nyagaruka Buganda mwana wange webale kujja nja kusaba oyikale mpora abanyoro tuyikale hansi senga bomaiso yo muhara wawe na sengondi mutafwayo mwikale sente ziro bali bagayiga bajja kugi gomasi sente ziro mwikale mwekumire nkabana bahara omugongo gwasenga nigwo gukutalibaniza bamuhereza akatebe kyonka Angela ija kuikara Angela keina mani atabasenga mugaruke nyuma muramuta kusobora kwite akatebe tibajja akateko maiso katumwa obutebe bwaito bwabasenga busatu senga webale kuru mulimo batule mabega senga akiasiri mugurusi ugamo kiakenga ogenzere buloba togamba togenzere buloba yuma ya buloba yakunwetanka domene agenze buloba mwana wange senga webale omulimo gukozere kandi gukozere kuwo gurusi kuhura oyihireho kugamba kuli batane bitubalizege bikatubire mugurusi tata mugurusi oborarora okarabya musenga maiso orabora bizemu na nyowe orabora bizemu no Uganda babafuma mbugo bona esaha yenu mpabuze ikabuza mugurusi okuroro inekyo kwenda nkukole nandi guso kibaziro kakoke aburukiro ko kagambirwa kiasi ogwisete basura okurusa maiso ina tabano wangaro mbayininga mboijo komen kwa gatamba kwebagi kale hati mugurusi DJ kwebembere DJ twereza kayimba obunga amaga kazina ni bagamba ngo baza bingi twakayimba akakuija kuleta mtabani wa mugurusi aije atuolekye hati mugurusi procedure ya kubeti yego tatu kangivaze kara omutabani wawo bwaraija hanu amazire kuihamu omwana waito obwisiki aija kumutwara mu gazebo obwara mutwara mu gazebo ne wala mutwekera orukwanzi yego tatu obwara mara kumteka orukwanzi yego tatu abanyanye muojo nibo barabaze bigambo byabo obaramara kubaze bigambo byabo bayijagaruko ko bayikale then nyonja kwabuza omwana wangu obwisiki obunda walao na yanga timani ekyo kyali ruchira mona tineruhanga chirayona nabasa tineruhanga chirayona nabasa kumanya
amaraka mirongote omitumbi chokuryama kukanunanga nakumaya ingendo ishuke hana akamabuziro rusaro yarinda ruchira yona yamuhereza samwe Mazo leta basikazi baite abo barashaka omukama niwo kwendo ko ale dige obugaro tinku buhuru omusaija izire kandi kandoro muro mulinga guhemba hemba guwake hemba mukuru sinda kusaba obuhindule mu rufutufuti ati icha tegereze icha sasura fees sasura fees zitwekerekeira aho ati mugurusi omwana wo boja mazire kuija eko tata mugurusi tugia kumusaba akomemu omwana waito obwisiki muri baro babiri tinkumanyuha na bojo bali babiri obora amara kumkomamu omugwo mukafuba you hug her bambege crash give her hug no aha no obugaro After that, thank you. After that, we mukie musitule, raise her up, omutwale, emukumba kurungi muno. Obugaro, Jesus. Obugaro. Pora, kama muyukia sibi. Muikalize kurungi, muikalize mpora. Amwana wangu kaikara bakuikalize slowly. Mpora kwata haruba juu omusaija kwata haivega. Aha, webale muno. Omazire ati ogarukoma isoge in front of her. You just stand in front of her. No, face the lady. Don't okay. Olukabi tukata kuruka. Kumutera na ewa yimira bwotyo katigenda wansi ku mavivi. Besimani obaliwa. Besimani jayo ebibyo byolina. But before that you give her a hug, another one. This time a 41. Thank you my daughter. Mbona no muwewetera yongera muwewetera omugambire. Agambira mwagala nnyo. Omazire, you show us what you want to give her. Banzo tuolekye. Like this. Obo kwanzi ni rwabanyoro oruswera. Ati koramu mutima, make a heart out of that. Make a heart and I see a heart. That is his heart. You tell her that is my heart. You give her your heart. 1, 2, 3. Congratulations, DJ. Congratulations. You make it the second time. Amina nyo. Congratulations. Omugaro. Another hug. Another one. Thank you. Best man at Best man arugire mwao.
Besimana rugire mwao. Some photos, some 2 or 3 photos, some 2 or 3 photos. Besimana bade kusaidi embi kati awo wenyini hao. Some photos over the video wachimuva. Abakubele ebisani. Ekyo toile. Wakusaba. Ekyo kirawa. Mukuru ijakurugaho garuke harubaju. Then ba sisters bawe. Baije. This is your moment, a smile, good. I can see the smile, thank you. I want to look at the next man. Next man, thank you. Sorry, good. Omanye kutereza mukanzu tikya English because I'm very certain that good. Angela knows the language and the family knows the language. Yes, the family of the late Shoya. Now we are from Uganda. 3 words. Hey, over Mudeyu. 1 or 2 words. 2 or 3 words. 2 or 3 words. Hey. Good afternoon to you all. Good afternoon. We are very happy to be here this evening. You are from America? Now we are from Uganda. Okay. But we'll speak English because I'm very certain that good. Angela knows the language and the family knows the language. Yes. The family of the late Shoyagala, and we are the sisters of Martin. We are here to tell Angela that we are very happy to be here on this beautiful day of yours. Cool. Gladly welcome you to our family. And these are the beautiful words that we have for you, that you are the Another mic, we had 2 or 3. DJ, send us a mic. Good. Continue. Over the word day you. No, we have a lot of words. So we are very happy to have Angela today as our wife-to-be to our brother Martin. And Angela, we are here to tell you that you are the rose of this country, Uganda. And you are the fairest of them all. That's why Martin selected you and many people in this nation of over 45 million people. Yes. And we know that this beautiful day will lead to another even more beautiful day. We welcome you into the Chayagala family. We give you this flower as the ministry of love that Martin has sent to us. We will love you and always love you. We are very loving, and we will always be by your side. We're not those kind of sisters-in-law that are nasty. We are beautiful sisters-in-law at heart and at spirit. You're welcome to our family. Amina. Nombi omulala mwena mujja byoge. Nze nja kwogera Uganda. Hatono olunyoro kale. Angela tukwaniriza nnyo mu family ya Choyagala family. Era tuli basanyufu nnyo nti Martin yalonze gwe mu bakyala bonna abali mu nsi yalonze gwe. Abafumambo g'engalo. Era tukusuubiza nti tugenda kwagala nga Uncle Martin bw'akwagala. Ebigambo bye bijja kuba bitono nnyo naye tukwaniriza nnyo omukwano. Our family twagala abantu tulina omukwano guliye. Mukama tumwebaza kutuwadde. Kale mwebale obugambo bulungi obwo oyireho kyekugamba ebigambo ebyo mbiteeko mu nkola abandi babibaliza hano bayiko omukango otakyumbira hano. Mwebale DJ basiibule bagaaleeyo. Angela, you can sit. You can sit. Maybe they want a photo, a small one, 2 or 3, because of time.
2 or 3 because of time. We are getting time back. Abaparaparazi bano batuwangulize. Nibaterage bisani mugurusi Tata mugurusi omwana wawe eko tata aizire yakomamu omuhara wange kyokka mbulina abasigazi b'emirundi ebiri hati ekijja garukawo musabe muno ab'esapuli baziyeyo ehirizi ab'esapuli barazihayo zisakora nja kusaba abaisiki bawe baragaruka ku ikara mwana wange uyemereire kandi kimuliti ngondo ikalire hano bakuhairira rose mu Uganda yona niwo kirayo kandi atokujja kubisiza ngondo ikali omukaituru baikalire kine kigaruka okiputwa enkizi omwana wange ajja kuija na isenkati na metro ni bantu basatu bonka abaije abokuba mboine yolesera abonjo babiri otaraho muba mutumire butuma aija tekemo kikwanze ekyo agaruka koleki agenda omwana wange bamuleka street Angela nja kusaba na isenkati bana baitu isenkati bana ona kuzoka ali mucheke baita ija kufuna amani mu ibali ya Yesu bagya kulibata hano mudonga batereye akadingidi abakutekaniza nja kusaba emezero maisegyo bagiyeho obatereho mukeka hali omwana wange arateza amaju aije atutereho akabonero ngu nawe aine byaragamba ronda sa kugamba omutani wenkwenda ekyo warakimara murundi nigwo gumu abo kutasisa obwire aija kuleta omusaija we ombazaire aija kuleta omusaija we ombazaire abene kya kubasaba kunu aija kumutekaho emanyikirizo then amuyiheyo amuleta ombazaire abene kya kumusaba obwaramara kumusaba omuzaire aramuhereze nigisa ebahaire mu Bible omu harova bahaire nigisa ntina kubigenda munebye Bible nsabisobi mwana wange senkati genda lija kwekulembere otwale Angela omusajja wawe tato wotugambire nini wire Charles Dijero mugurusi tata mugurusi kikie kiguiro okuyura mugurusi tinkuhura nenseko tinkuyura na karuruka tubaleteiro mwana waitu ababigamba bojo bugaro naye lwakite mutumukubirako kungalo mwala wafaze bate mumuwagala tubere nayo wakiri yawo sore senga sore bamuteireho miss akatebe obutebe bunu hatika tumwe kaliro kimwa otovao aboko obutebe buno nabyo bivamu baitu tuina Yesu ombyona Yesu akora mugamba amina yamani muno kale hati mwana wange kora ekikutuwa irege mugurusi tu directingo okwo senkati bana likaba musembereze akateme mpora abahereze kiyake kyaizena kyo
isenka tibana ikara abokuba mani gacheke muhara wa oleka bikole. Aha, manyeki abairaji wa ira kihiremi. Aba abebisani mwana wange tuoleki. Tuoleki ekyogya kumutawo. Aiguru aha nikamuli karungi mnako. Iyo musime ruhanga bokuba kamulako tekazoka. Dora baita maiso ga matini. Tunura mau. Aha mutekeho. Obora mara kumuteka omwehaga kando mulete ombazaire. Ebisikaire omuguruso okutarwa urura. Directingaga ekiyokoro. Soko linde DJ. Manya DJ inayo akazina kagamba tata na mama. Ono ye musajja wange. Niko kagamba. Tinkumanya karaba kaliyo. Tata ne mama. Hati mama linka. Out it's okay. DJ nkwenda akazina ko. Oborota inako. Emakisi nkwa kinana. 12 Mali. Kale leta. Mugaro. Angela tukwenda kusima habo kutuletera omusigazi kwanzo yemere soko yemerire bava mugurusu ulo tuka obalabi atebano ekingendera abo Uganda mu murole aina henkojo wa mutero mungaro otuletera omusajja omurungi nizengaro okuhulezo kandi mwana wange webale kumisiriza emyaka 18 wagira baona 2 wagikya kandi kyojoyi abaita barugomba fumambogo basowerwa abafumambogo bwabayizira ija kaza nabwe kyagya kaza amaka mwana murungi tukwenda mufuole bodogo mufuole bodogo anje mwana wange olinekyo kwenda gamba nkwenga mbiso manye yakabire linka Angela nakwatenga mbiso natugambira abo Uganda batata bamama abanywani abakonenganjani bakuhura ni wono mwami wange omubwati sokolile omubwatio ani amabara matini kyoyagala matini kibugonza gunja kuhangara nawe ebiro by'obwomezi bwange bwona amina somba nsaba mu muzaale mu maka muno oba ino nsaba tumuzaale banza omwolekya abo Uganda saizi yawe
lowooza kimu omusajja takuliwe oyo omusajja takulinde emmebe n'emyasa Olwale DJ Maxi tandikire kuongeraho DJ Maxi otandikire kufuna ati mwana wange obaire iwe n'osabuuta mbaire nsaba abazaire bamuzaale afooke mwana munju muno nkaiwe nk'okwo oli mwana mulinga abaana bakikola ego bataata bakimanyire entala iturukiyaga amaizi alaleetaga byona kale mugurusi ab'omulimu gunkwasi bulege abaana bano bayizire mu maiso ganyu essaaha eno tebanyangu bayizire kusaba Angela ayizire kusaba oyikirize azaalwe omu maka gano omwana w'obwojo owatuleeteire kandi obutuba ntuzaara omwana weno omuto bwazaalwa bwabo bamukoraki bamulera bamuhimba nja kusaba Angela osembere hali omwana wena bamulera kandi iwe kirojo yoyimuka ogyagenda oyikalira omugurusi onu bamazire kubayikaliza bati mumpenga mbisendi tujja kubaho n'ebigambo by'okubaza n'okuhana omwana bw'abantu kuno nikuba bayetaga okubukala abaganda bakukolera omunju bayitidde tukukolera aheeru nukubo bahuule ebyo abagurusi bano ebibagya kubaza okusaba Angela ohereza omukaikulu engambiso niwabanze tuwulirize kyonka bitiito taata mukundira mpanga mwoyo mwikirire akusumukeho okolege byamagezi byonka kandi biteregere kurungi kandi obe mukirezo n'umubulizi amina webale ate engambiso gihereze taata naye tuno ninkumanya omanyire ekiyokora obwire oburahika ego nchura buchura nangwa taata kasabe abaisento omwana bemere hanyuma nsabe shabarongo abaze bigambo byakubana aya kale amabana tinga sarongo empaka kiki omukuwaffe twaniriza nnyo omufamire yaffe y'abafumambogo tukwenda tusiima mukama habw'ekiro kino ekya Angela Akiki ab'okutuleka owasiimira omubayingi we bali muna Akiki kuhikiriza omukolo gwa omulwa gw'okuswera omusajja tuleetiire tumusiimire kandi ningira na mukama akisiimire awo Bayibuli negamba ababiri n'abasatu abaliba mukama ali hagati yaitu nikimanya mukama ali hagati yaitu ombwire butoito muzee Akiki abasoroire nti bwasengerwa muno achura kyonga katusabe mukama atwongere obusinge atulinde kandi obufumbo bwawe mukama abuteekemu omugisa amina mube n'obuzaaro mutunge sente mutunge buli kimu kimukwenda byona tubisabire twa mu Kristo mukama waitu kale webale omukisa okuba hayi
omugisa bagende bazaale bakyuke. Omale muno mugurusi mwongere engalo. Angela ibirira Angela webale tuteekamu Oluganda waitu ekitiinisa oyina otakalugirawo nja kukabuza ekitabuzo ki dijero. Angela nkwenda kukabuza otakagenzere abanyolo tugira empaako kandi Buganda kuno tuyitaahayo timanyire okwendeze Martin tumuheereze empaako ki kulugana kyaleero atiki kandi obulikagirundu kati Angela na muko basabire muge kuterwa ekisa n'ekitiito omuramara nja kusaba senga bagale eyo nyondeke empabuzo mugurusi ebihabuzo byange habo obwire tujja kusala ntulumika saa ziri 10 tendo tukutangirire kandi webale kuzina akazina karungi ako ntani mpulira tendo obundi nkantaka mu roga kyonkati nkubwine obundi tomanya sobola nanyo okweta kwe enamba ndagenda nayo ebisane twanguyeho katumwa obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo hati saa zino oli mwana omumaka gano okusobola kuyija notaahira halora ayenda nogaruka notuukira ahandi habwokuba oli mwana kuseberera wakwokukuyisa nokwa Museveni agira bugira ati tateera mu ngalo ovugagira ati kimanyisa kihoire ekyo kimazire kuwone kyo kwenda bakwenga mbiso abintu byawe byoizirege nosaba toina katumwa nkoleso wange ngambiso yiri eri kanya ikirebe okumara esente mu nsawo lya hebita tata mugurusi ego kwanza kubaona kusima ali wampikya engiga yokubanza okimazire ego atika tugende hangiga ya kabiri nayo kabiri ya kasatu ego tata mugurusi ovairege nogambot nizo zira sabirege kweranga hamuno okuswera mali okwenda kweranga kweranga nako kulwera lete kierango bano ne bamalizaga ebisani kierango obundu bw'okwekiriza lete kierango mugurusi
Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne video motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tankisi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, obogoberere era yanirize n'omulala byonna bya You are watching BGPTV, the Father's Heart.
obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategese emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga, Kwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo, Blessed Gospel Promotions and Events, era ebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi, abalokole, abataswaza mukolo gwo. Bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash. Oyagala nnyimba za mikolo, za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba. Oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa. Bw'abaagala bakubire ku ssimu noti 775-881-3 obagenda ku Facebook page yaabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents, Excellence, Integrity, Time and Hardworking. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna. Kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu. Oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo, jangu tukuyambe. Tukola decoration ali ku mulembe. Tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775-86-3 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era yanirize n'omulala. Byonna bya You are watching BGPTV, the Father's Heart. Abaana babaire baitu bali abantu ba America bano oli alikara China imbainenki abaza balizewo wa China mwebale kuija basebo kusangwa abamama musibire mutabasebo kundi mukulike enkonge n'amabale tukira no kuyiguruka zona tizituloze tulokulu ego nuko bana bange muteza abana bawe bano emwaituti tutema mijagara kagoko kagadi wewe amazjo bana bange mugaruke hansi ombwango bwaipo bwa bunyoro basigazi muteza amaju tujagarara ha musaija abakazi baisano muno botakutereza amaju tigwaka mpaka goina kuwaka DJ yongera mu music turole wonderful ati acho
bali hansi batyo yego tata mugurusi nkiriza mugurusi yego tata mbasabe bahereza abana bange yego thank you nibwo bugalo bwokura omukwano gwa yesu mazima gwasukira wakaina mani really love me like Jesus Christ to me wakaina mani really love me more than Jesus wakaina mani more than Jesus son of God sasite netubabala chetu musinza ngatuwebaza kutujita kubetera amazina